ya nuko nkuko dutangiye filime yacu bitangiye aho umugore yabonye umugore yitambukira. Mama reba, mama nyabo, umugore yari atambutse dore ko yari umuturanyi, ariko uyu mugore afata umwanzuro wo kuza gufata itaka y'ikirenge cyaho cyakandagiye. Umukobwa akireba inyuma guko ababonye umugore ibyo amukoze, nawe asubira inyuma afata rya taka ryaho umugore yakandagiye, nawe araribika ati mpimanyuhime, akurikira umugore ahantu yanyuze. Umugore agenda yiruka dore ko yasize iwabo yabitunganije, ubundi aka kari ko kazi ke. Mama nyabo, reka uze urebe ngo filime yacu iraryoha. Mama shenge. Umukobwa arungurutse, yari umukobwa usoje igisirikare, yari avuye iwabo mu kiruhuko agiye gusubira ku kazi. Abona umugore ryataka yarizanye iwabo, ariko agitegereje abona afite agacuma n'akabindi kamwe k'abapfumu, kamwe k'abarozi. Aranyomboka, umugore yari agafashe agateretse ku giti cy'umwami ku gihangiro, agiye kuvugiraho ya mitongero yose. Aragenda afata ryataka rye arikuramo, ashyiramo irya wa mugore yafashe. Reka uze urebe ko akazikora mu nda, agace nk'akazivukamo. Umugore yaraje afata ryataka areba neza, abona ni ka gashashi, arapfundura asuka muri ka kantu k'abarozi ka gacuma. Mama nyabo atangira gutongera. Mama reka uze urebe uko byarangiye. Aravuga ngo cambakana. Ibi bintu yavugaga nta muntu uzi byabyo. Arangije afata icyuma aragisogota kubita muri ka gacuma, kumba atazi ko ari itaka rye. Reka uze urebe nguko uko yahise apfa. Birangira urwo yaragiye gukorera wa mwana w'umukobwa, mama nyabo, ari we bibayeho.